Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Matthew 16, versikulo 26. Adda aya magungguna ti tao, numatagikwa na ti entero alubong, nga mapukaw na met ti biag na. Awan ti maitad ti tao, apang subbot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nag-text ni Kumari ta amagda. Mapanta ka no ag dinner iti balayda. Ipagkamasaan ta makapan, kasano nga ni Junior, agurura iti balay, taday to ingkarik nga ayam na. Kaya't dalaan ka no akitaan da iti kagat-gatang taalugan. Bayam, awagak ni antik ta asikaswan na ni Junior. Intun bigat munton nga itid kan kwa na day ta ay ayam na. Ay, makasangpet ta, kanayon na nakaturog. Saan tamat nga rod ang makasarita iti agsapa, taagap apurata asumrag. Pagkadanagam aya, kastamat amin itan? Awan pa yun oras mi nga agay ayam iti basketball. Diyak mo, no ayan nan, jay regalo ken kwa na abula, hindi na palabas sa birthday na. Ay, nagadulakit din na pampanunutom aya. Awagak ni auntie. Ngala, iturong mo na iti lugan, iji balay da Kumari ta amagda. Auntie, Oh, Delia, nangan ka din ni Junior? ururayan na kayo. Di na kayat timangan. Itay pa'y nga agur-uray ijay ruangan. Anya nga oras aya sumangpot kayo. Marabyan kami, taada papanan mi, auntie. Sikan ti makaamo amang pakan ka ni Junior. Paturugan to matan. Jay kano ay ayam na. Wan, itad minto inton bigat. Ay katwan na kayo ti makaamaw. Ado mo ti makan dita ref, auntie. Ala, siya kun ti makaamo amang isagana iti kanan na. Okay nga rod, auntie. Kastapay. Bye! Tsak kaya't timangan. Urayak da mami kan daddy. Di nakpagungatan si ka, Junior. Kanam da ito insagana ka kanam. Marabyan da mami kan dadim. Kunam laang dayta. Mangan kan tamaturog kan inton madamdama. Ala, ibusam da ita, ha? Talagaan na bayagan a plan-plan mo ni ti mangawis kada kayo iti da ito adina. Puno dayta. Kat kita man. Talaga progreson ti biyag yun ya. Agasam man. Nakagatang kayon iti brand new alugan nyo. Naipromote nga mi nila kay. Kat si ka nga agruuray kan samot iti promotion, kumare. Barang Awan ka di pa'y plano yung apasaronuhan ni Junior. Ay na, makauray dayta. Unaan mi pa iti karir mi kanila kay. Sa bagay mo't ket di Kandi mo dadaalan dayta nagseksi apang magim. Di naktultuladan. Ay na, dublin ti bagi. Mano abulan dayta sikug mo. 7 months son. Maikatlo nga anak min daytoy. Ay kat, alaan nagtulat ta aninang. Sige Panawan da kayo pa dito mare. Bagat. Tamapan mi man kita anjay baro alugan da pare. Okay, pare. Talaga abumakbak ng damari delyaan niya. Uwan nga rod. Kaano laang idi gimatang da iti lugan da. Ita, gimatang damanan iti baro. Mayat ngamin ti trabaho da adwa. Naswertyan da ti trabaho ang maibagay kadakwada. Adayon anaseksek ni Maridel yang siya. Masikuran ka manan di tabagim akun hakon. Kasano, naglukmag akon. Kat, naganak kagayam. Saan mo ka di ida nga apalan? Takitaan man, may sapay laang ti anak da. Iso da pa'y mat amayat ti biyag na, ti dida kayat ti aganak iti adong. Naragragsak mat laang ngamin no adu ti anak. Iso nga ano santan. Saan abali analok magka, tanapintas kalata. Darasam ti agsukat tanay. Maladaw kan ijay eskwelaan. Damami kan daddy ngay. Napandan ijay trabaho da. Diyak manan idan nakita. Aw, adto ijay ay ayam mo aginatang da. Iso dayta?
Apay akasla saan ka naragsak. Damami kanda di ti kayat ko. Unay kalakit din. Nasken nga agtrabaho da tapno maitid da amay na kayat mo. Madamdama kan ton nga agay ayam kalpasan ti klasay. Mala umay kan, itulod kan ija iskwelaan niyaw. Auntie, Di ka madanagan. Adaak dito iskwelaan amang banbantay kini Junior. kat, nangan ka di matlaang? Aywan, nagsida iti hotdog. Kun inyaramidak iti balo na a sandwich kun adda Diyos na. Anya nga iti kunana iti ay ayam aginatang mi. Ay na nakaragragsak. Perme iti laglag tuna. Ibagam nga igatangan min tumanan iti ay ayam aji nangina. Ay kat ad damanen amaragsakan ano kasta. Okay, sige nga roden auntie. Tada pa'y meeting mi. Bye! Ay, awan man ang tilot ko. Di akong maawagan dagiti gagayom ko. Ne, ayan nga ni Junior ng agbuy-buy ay titibay. Ay, inwara naman latan dito'y dagiti kagatang da nga ay ayam na. Ay, Junior! Junior! Ayan mau! Junior! Apay, sa dino tinapnapanam, tanabas-basa ka. Ijay karayan. Napan kami laang nagdidigos kadagiti gagayem ko. Saan amabalin amapan kay di karayan? Ung tandak damami kang dadem. Nagburing mat ngamin dito'y balay. Kano nagadumang ay ayam mo? Awan kasarsaritak. Adaak mo. Agsilsilpon lang mat yar aramidam. Di nakmat kasarsarita. Saan mo pa'y akay at timakay ayam kanyak? Enton maminsan. Saan kan amapmapan ijay karayan? Nawatam. Ay, narabyan kami manen auntie. Nag-overtime kami manen kanila kay. Maawatak, Delia. Kat ni Junior ngay. Naturugan. Nasapa nakaturog tanabanog anagay ayam. Ah, kasta ka di? Ay na, kasta unay ti panaggusto na ijay ay ayam aginatang niyaw. Nangan ka di matlaang. Adutikin nan na. Insaganaak iti paborito na asidaan. Imbag man auntie, tanaanos ka amangas asikaso ka ni Junior. Ay kat siyempre apok gayam. Di kay madanagan auntie. Tanayunan mi ti sweldom. Ay na, agyaman ako na, Delia. Naglamiis matadigo da ito'y si daak. Ay saan kan nga agreklamo? Mangan kakit din. Duwata ko maamangan tapno adda kasango. Mangan kan tag selpona. Damami kanda di ko matikasangok amangan. Nagaduka nga arte mo na ya. Saan da masango, tabi da iti trabaho da. Nasakit ti ulok. Apay ngay, ay dapadapon ka man. Ay sus, nabara ka nga agpaiso. Kaya't ko ti maturo. Mala, ingka nga rod maturugan. Kaduan nak ay jesilid ko. Ay sus, nagadu nga arteng. Agbuya akpay a ititibe. Ala, ingka maturugan. Nakaturog pa imat ni Junior auntie. Wan nga ro, Delia. Nabarang agpaiso. Patumaram tulatan iti agas. Wan, amok ti aramida. Si kaman laang ti makamo ang mga iwan kankwana, tani. Adamanan meeting mi kanila kay. Wan, siyak ti makaam mo. Di ka madanagan. Anya ti ko na. Nabara ni Junior. Wan nga rod. Nabara itay. Di saan ka pailangan kumasumrak ita? Apay asaan? Kat ada meeting ita. Sayang ti promotion ko. Ngam. Amo ni auntie ti araramidan na. Ado ti anak na nga inay-aywanan na. Ay, Saan ka amadanagan? Awagak ni auntie, tapno mamonitor ti sitwasyon ni Junior. Ay, larpasan di buy-buyaak a drama. Sana bale, tanda pa'y sumaruno. Buyaak manan di sumaruno. Lola, Hmm. sakit ti ulok. Ay na, agid da kalata ka day.
Makain inumak. Ay kating kamangalan Ibaunak manon. Kasarita ko man ni Mami. Awagam ko ma. Ay nabisi da. Ala, ingka maturog. Di nakdisturbon nga agbuya iti drama. Lakay, basang amday ito pagiwar na ko. Adda article dito kin ni Kumari Adelia. Basaak man. Imbag man. Ay, makapaapal. Kunana ditoy. Baligi itilaksid ti amin. Ti pakasaritaan ti may sa ababai asan asimuko iti arapaap na. Basaam adda dita ti interview dakan ko na. Congratulations, bakit? Na-feature ka iti pagiwar na. Ay na, nagadupay lang ti mangkabkablaaw kanyak. Rumbang laang Sigurado sumaruno dito iti padpadaanak a promotion. Nagswerte aklakit din aya na addaan iti misis akasken ka. Oray si kamot ipanakal ka as ka tinaasawa. Iso asilibraran tada ito abaligim. Ay sus, ayan nga'y dadilyan. Nagngaton ti gurigor ni Junior. Junior, anya ti kayat mo. Junior. Ay nasaan mo't abo mabati gurigor nan. Uray pinatumar ko ni iti agas. Awagak nga tadadilya, wano saan. Nakaturugan ni Junior? Una, Aglibak sapay inton bigat taapay ko ma. Mailiw ako ni iti anak ta. Ada ni anti ang mga aywan kan ko na. Ngam sobran abisi ta iti trabaho. Kasla ita. Rabi ita manen ang nakasangpet. Nakaturugan ni Junior. Delia, umayuman kitaan ni Junior. Apay anti, anya tinapasama kini Junior. Partakam di agpataray. Nas ka na maitaray tayo sa ospital ni Junior. Mami, Nani. Ada kami dito ka ni dati manak. Diyak amo na apay anapasamak na ito ikan kwa na. Apay saan taan na amuan nga agsaksakit gayam ti anak ta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nasayata nakasublikan, lakay. Wen bakit? Napan ko la inala dagiti gamit ti anak ta. Ken daddo mapay ama usar dito ospital. Ket kumusta ni Junior? Nasaya atan ti kasasaad na sigon iti doktor. Awan tinaskan a pagdanagan ta kun iti doktor. Basol ta na ito bakit? Nabaybayan ta ti anak ta. Intalag ta iti mga aywan kan kwa na. Ngam saan namit gayam nga aywanan. Kasta ti ko na ti karuba ta anang palpaliw kan kwa na. Anya? Idi pay laeng kano akayat na ta makasarita day di akaruba ta. Ngam saan na ta amaranaan. Ken nagamak nga mga numang parnoy laeng iti apa. Lakay. Manipod ita. Nasken nga ipaayantan iti panawin ti anak ta. Gapo ta talaga na baybayan ta. Ket ni antim. Lading itak. Tadyak kayaten nga agyan pa iti balay. Ngamin, kwarta lang ti amuna. Saan na nga impatag ti anak ta? Owan nga rod, lakay. No agsasaong amin ni auntie. Nasaya at latang mo ti kasasaad ni Junior. Nga baliktad mo't gayam. Wan nga rod. Manipod ita. Santan abaybayan ni Junior. Sana balin na sa anak ang maipromote iti trabaho. Basta maikak iti panawan ti anak ta. Nasaya at launay daytaan nang nagkuken ka. Bakit? An-anwan ta ti dakkel asweldo ta. Numapukaw ta man ti anak ta. Oh, Diyos ko. Pakawanin na kami kuma. Tanabaybayan mi ti anak mi. Manipod ita. Ipaayantan iti panawin ta ti anak ta. An-anwam ti ado a kwarta. No mabaybay amat ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.